Intambara yarambye yica n'ubundi n'uwakaramye. Ko biri kose hagomeje kubaho amacenga ndetse kandi no kutumvikana byanga byakunda muri politike iri gukinwa. Gusa kandi ni politike iri gukinwa n'abavukana byanga byakunda. Niyo mpamvu hari kuzamo amacenga ndetse n'amayobera. Hari operation ivuga ko yakozwe kuva muri USA cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugera i Bujumbura ukambuka ndetse na Uvira. Ni operation iremereye cyane aho bivugwa ko n'umugabo witwa Kiana uzwi ku izina rya Ntama ubu ngubu ngashobora kuba ari Bujumbura. Iyi operation bivuga ko ngo akigera i Bujumbura yahuye n'abandi bayobozi ndetse barimo n'abasirikare b'u Burundi. Abangaba rero ngo bakaba nabo bari gutegura ibindi bikorwa byabo byanga byakunda ngo bikaba ari ibikorwa n'ubundi ngo bigamije kuba byateza cyangwa se byazamura akagara mu rundi rwego. Iyo bavuze akagara nabatumva umurongo wo kwirwanaho nkuko bigenda bisobanurwa n'uruhande rwo kwirwanaho cyangwa se uruhande rushigikiwe cyangwa se rushigikiye twirwaneho. Ni n'uruhande kandi rubarizwa n'ubundi muri AFC ya Corneille Nanga. Hakaba n'abandi nabo abo ngabo bitwa akagara, akaba nabo ari abantu n'ubundi nabo bo bakicegamiye cyangwa se bagikorera mu kwaha kwa leta ya Kinshasa nkuko bisobanurwa n'impande zose. Iyo niryo tandukaniro. Uyu mugabo ngashobora kuba yaravuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gusa mu bushakashatsi n'inyandiko twatoraguye cyangwa se inyandiko twaje guhabwa ariko kandi zitagaragaza neza amatariki. Niyo mpamvu tuzise ko ari inyandiko twatoraguye kubera ko ntizifite amatariki zandikiweho. Zivuga ko uyu mugabo yageze mu Burundi ahurira na bamwe n'ubundi mu bayoboke bo muri uwo muryango w'akagara. Abangaba ndetse kandi ngo baje guhura n'abandi bayobozi bakomeye mu nzego z'u Burundi muri leta. Ubundi kandi ngo hakaba hariho no gukorwa n'inama ngo zishobora kuba ziri kubera mu mujyi wa Uvira. Ahangaha hakaba hari gucurirwa indi migambi. Gusa muri zino nyandiko zinakomeza zinavuga ko ngo hariho na bamwe bashobora kuzafungwa abatumva umurya cyangwa se abatumva ideology y'akagara igikorera mu kwaha kwa leta ya Tshisekedi. Birakomeza bigakururana kugeza naho hari na operation ivuga ko ku munsi w'ejo bahuriye mu ngagara muri seti. Ahangaha hakaba hari akabari n'ubundi gakunze kwitwa kuri Croix Rouge. Akangaho niho bicaye bahasangirira ikinyobwa kandi ngo bari kumwe ngo n'abasirikare abo mu nzego za leta. Abangaba ngo niho bacuriye umugambi ku munsi w'ejo. Gusa mu byahavugiwe ntibiramenyekana ku kigero cyangwa se nta nubwo biraje hanze. Gusa hariho bimwe bivugwa ko ngo bano bagabo kuri no munsi hari abo bohereje n'ubundi mu mujyi wa Uvira. Abangaba nabo ngo mu byo bagiye gukoraho n'ubundi no kunoza umugambi ushobora kuba warazanye uno mugabo akaba yaramaze kugera mu mujyi w'Ibujumbura. Hari n'andi makuru avuga ko ahangaha ashobora kuba yaraje n'ubundi kwahurira na Brigadier General Masunzu Pacifique. Uyu nawe akaba ari umugaba mukuru w'ingabo cyangwa se akaba ari uyoboye zone ya 3 muri Republika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa. Ubu ngubu akaba afite ibirindiro n'ubundi ikisangani. Baye ikaze hano kuri Nayo Media. Ubundi kandi twinjiye muri no operation turebe ese no mugabo yaje ryari byanga byakunda. Turaza kumenya igihe yahagereye ndetse n'umugambi wabaramuzanye niba koko yaba yaranahageze. Byose turaza kubimenya muri kino kiganiro. Ya tugiye kubana mbaye ikaze. Kiana wamenyekanye cyane ku izina rya Ntama. Akaba kandi atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uruzinduko yagiriye i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi bivugwa ko rwateye ubwoba bamwe mu banyamurenge kandi bene wabo batuye mu mujyi wa Bujumbura. N'amakuru kandi akubiye kandi mu nyandiko twahawe hano kuri kino kinyamakuru cacu, aho kandi izinyandiko zihishura ko Ntama kugera kwe i Bujumbura yakiriwe nabo ziranyandiko zita abanyakagara ndetse kandi ngo bakorana n'ibiganiro. Ndizera neza ko bamaze kumva iby'akagara namaze kubigutandukanyiriza neza iby'akagara ndetse n'ibyo abiyita abatabazi. Bose bamwe biyita abatabazi abandi bakiyita abanyakagara gusa ariko kandi bose n'abavandimwe, bose n'ubwoko bumwe n'abanyamurenge ndetse kandi ngo banakoranye n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye aho bakorana ibiganiro umunsi ku wundi nkuko izi nyandiko kandi zibivuga. Zigira ziti Ntama ari hani Bujumbura yakiriwe na Nyamusaraba, Bishop Rushika ndetse kandi na Ruhora imbere Chato. Nta gihe kandi izi nyandiko nkuko twabibabwiye zigaragaza uyu mugabo ko yoba yaragereye i Bujumbura
avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho kandi asanzwe atuye imyaka ibarirwa muri 10 irenga. Gusa kandi ziragira ziti Ibujumbura ahamaze iminsi mike cyane, kandi iyo amaze yose ari kuyikoranamo ibiganiro n'abantu batandukanye. Ibi biganiro kandi bivugwa ko Ntama ari gukoresha Ibujumbura harimo ibyo akorana n'abasirikare baho, ndetse kandi ibindi akabikorana n'abanyamurenge bagikorera mu kwaha kwa Kinshasa. Ndetse uretse kuba yabakorana n'abasirikare gusa ndetse n'abandi bose bayoboke bakagara, ahubwo kandi ngo ari gukorana n'inzego zigiye zitandukanye zaba ari n'iziperereza mu gihugu cy'u Burundi. Iki gihugu cy'u Burundi kaba gifitanye amasezerano ndetse n'ubushuti bwihariye hagati y'u Burundi ndetse na Leta ya Kongo Kinshasa. Kuva ingabo z'u Burundi zagera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa, hagiye havuka umutekano utari mwiza ku baturage, abenshi bagenda babuzwa ubuzima bwabo, nkuko byagiye bigaragara kubera ko zino ngabo z'u Burundi zagiye akenshi zikora cyangwa se zinakorana na FDLR, Wazalendo ndetse na FARDC. Kugeza ubu ngubu zino ngabo z'u Burundi zageze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa ngo zari zigiye n'ubundi kuba zafasha Leta ya Kongo Kinshasa kugira ngo babashe kuba bakirukana M23 ifatikanya na Twirwaneho, zose zikaba zibarizwa mu ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ya Corneille Nangaa. Kugeza ubu ngubu ingabo z'u Burundi zikaba n'ubundi zikora ku mugaragaro kandi zikorana na Leta ya Kongo Kinshasa. Ziriya kandi nyandiko zikomeza kandi zigira ziti ku cyumweru bari kuri Croix Rouge muri seti mu Ngagara, kandi bakoranye ibiganiro n'abasirikare b'u Burundi. Aya makuru kandi agaragaza ko hari n'abanyamurenge batuye Ibujumbura bagambiriwe gufungishwa kuri Leta ya Gitega. Ati hari abantu nka 4 bari cible cyangwa se bateganyijwe kuba bafungwa kuva aho no mugabo yagerera hano. Abangaba nibo bashobora kuba batungwa agatoki kugira ngo babe batabwa muri yombi kuva aho no mugabo ngo yegereye Ibujumbura. N'amakuru ari kuvugwa ndetse anagaragara mu nyandiko zimwe twagiye duhabwa. Aya makuru kandi akomeza avuga ko muri izi nama byanga byakunda hari abashobora kuzaba batabwa muri yombi. Ibi kandi bikaba byakuye umutima abanyamurenge bamaze kumenya aya makuru, nkuko izo nyandiko kandi zikomeza zibivuga. Hari kandi aho zakomeje zigira ziti abanyamurenge bagomba kandi kuba maso kuko uhiga ubuzima bwabo atigeze atuza, ahubwo akomeje kuba maso. Hejuru y'ibyo kandi byavuzwe ko Ruhorimbere Chato uyu munsi kandi yahise yambuka Uvira, kandi ngo yagiye kubonana ndetse na Wazalendo bakorera hariye muri Uvira. Ati mukanya twamenye ko Ruhorimbere Chato yambutse Uvira, yagiye atumwe cyangwa se yagiye ari intumwa n'iri tsinda ryo kwa Kiyana. Abangaba rero bishobora kuba ari umwanzuro n'ubundi wafashwe ku munsi w'ejo mu nama yabereye muri seti mu Ngagara, ahangaha kuri Croix Rouge. Mukanya kandi ngo twamenye ko Ruhorimbere Chato yambutse Uvira, ariko kandi ngo ashobora kuba yagiye ari delegation n'ubundi yaturutse mu nama yo ku munsi w'ejo, kandi ngo igishobora kuba cyamujanye yo nta kindi uretse ko ngo ashobora kuba yagiye kubonana n'ubundi n'abariya ba Wazalendo ndetse n'izindi nzego zose zigikorera mu kwaha kwa Leta ya Kongo Kinshasa. Hari n'andi makuru avuga ko Brigadier General Pacifique Masunzu nawe ashobora kuba yaravuye Ikisangani, gashobora kuba ari Bujumbura kugira ngo abonane n'uyu mugabo, dore ko n'ubundi bo bashobora kuba bakiri mu kuboko cyangwa se bagikorana na Leta ya Tshisekedi. Kugeza ubu ngubu bakaba bari mu ruhande n'ubundi bakiyoboka amatwara ya Tshisekedi. Nyamara nubwo biruko iri ya ruguru mu misozi miremire y'Umurenge abaturage barinzwe na Twirwaneho ndetse na M23 nkuko bigaragarira amaso ndetse n'abatuyeyo. Ariko kandi kugeza ubu ngubu hari n'abatemera ko abaturage biriya barinzwe na Twirwaneho ndetse kandi barinzwe na M23, ahubwo bakavuga ko aribo bananiza Leta ya Kongo Kinshasa kugira ngo ihe abaturage amahoro n'umutekano ndetse n'umudendezo. Bagakomeza gushinja Twirwaneho ndetse na M23 ndetse n'ubuyobozi bwayo bukuru mu bya politike ariyo AFC ko iyobowe na ideology y'u Rwanda. Nyamara
ndetse bakakomeza gushinja ko ngo M23 igizwe n'ingabo z'u Rwanda. Nyamara u Rwanda rwabihakanye inshuro nyinshi, ndetse na M23 ubwayo ihakanye ko ngo ari abasirikare bonyine ubwayo kandi b'abanyekongo, ndetse banarwanira ubuntu, ndetse banarwanira uburenganzira bwabo ukwishira ukizana mu gihugu cyabo.